ste bre ljudi, evo nas ponovo Alexa Bre Games i danas kao što vidite igramo Minecraft. Sa mnom je moj najbolji drug Marko Bre Games. Marko, javi se. Čekaj, jedem. Dobro, javio se. I danas ćemo igrati Turf Wars. Ajde, evo ovdje ćemo. Marko, uđi u neki tim i da budemo tim. Ajde, plavi. Ja sam, aj crveni uđi. Šipak. Klikći. Ajde, možeš. Yes. Dobre. Ne bre. Što? Ali ipak možemo da ih pobedimo. Ja sam krava koja jaše magarca. A njegov kanal možete pogledati, ćemo stavimo u stvari link u deskripciji. I ako ga niste subscribe-ajte ga, obavezno. Nisam uzeo kit dobar. Koji si uzeo kit? Onaj što samo puca strela. Pa šta da ti radim? Ja sam uzeo po meni ja najbolji kit. Na. Ti im rušiš. Ajde da ga ne šalim. Šipak. A samo zadnji blok. Jedan blok je... A za malo first blood, znači za malo. Ko ti? Da. What the fuck? Fuck. Jebem ti ovu devojku zbog nje ne mogu Ja ga biti nisam vidio. Gledaj ga ovdje lik ušao kod nas. Kurva, jedna hakuje. Gledaj ga haker. Haker ka? Kurva je. Ljudi haker. Gledaj. Ko je kurva? Ubio sam je, a nisam. Ko je kurva? Eto, prvi kill. Fuck. Ne znam što sam da toliko gađu tu. Jebem ti mater. Bravo bre. Bubu. Jebem ti mater. Ja ne mogu buzda miš. Jebem ti mater. Aha. Kurva jedna. Koliko hakuje ova devojka? Kurva jedna. Ubije. Odo. Oje, bebe. Oje. Ja sam kilo di, gledaj ovo čudo. Kurva. To kurva. Koliko vode, Ma to kurva. To kurva je ovdje. Kurva idu napad. Čuti malo. Koliko oni vode čoveče. To kurva. Fuck, Auror. Je. Ljudi, našli smo puno hakera. Je. Gledaj ova. Ajde. Jebem ga. Ko je pa izmislio hak za Mineplex? Ko je pa izmislio? Ti. Nisam ja. Sad ću da uznem kit Shreddera, u stvari Znamo Štrebera. ko je izmislio. Ko? Justin Bieber. Stvarno. Ja ne znam ko, ja sam u crveni. Ja sam u crveni. Hoćemo jedan protiv drugog malo. Ne. Okej. Jel bi te odrao? Ne bi. Bi. Ne bi. A? Ne bi. Ko plavi?
Znači, ljudi, da vidimo li je ta... Gdje je ona kurva? Kurva. Kica kurva, kurva, kurva. Kurva. Ja ću da igram ljudi u crvenim da budu sa hakirkom ili sa hakirom. Kurva, kurva, kurva. Ćuti malo, ćuti. Kurva. Ljudi, nešto me zeze miš. A, kit, nisam uzeo kit. Jesam. Ja sam uzeo kit štrebera. Ne, nisi. To ti je kit peder. Dum. To ti kit samo za peder. Hakerka, tu je. Tu je kurva. Slušaj. Evo na kurva. I moj klip morate da pogledate, u stvari ne morate, ako hoćete pogledajte, ako ne, ne morate. Znači to je giveaway, možete dobiti svašta, kao što sam i rekao. Isto ko što sam ja dobio. To nam je bio dobitnik moj giveaway-a. First blood, majko! Yeah, first blood! Bravo! A? Kurva. Ubio sam kurvu. Gdje je ona kurva? Što ih ona kurva više ne ubija. Stavio tu kurvu, da ti kupi kurvu. Ta kurva. Yes! Šta bilo? Evo je ta kurva. Kurvo, idi pa hakuj. On je za nas. Koliko Pa ona da. hakuje. Znači ne mogu da verujem. Naravno da možeš. I tvoj polurođeni brat hakuje. Ali ne na Mineplexu. Dobro, ne. Zato nemoj se buniš. Jebote, ne mogu ga pogorim odmah. Ne mogu ja nikom da... Yeah. Evo jedan prvi kill za danas. Tek sad. Za večeras u stvari. Yes. Dum. Yeah, baby. Dobre, drugi kill bre, sinovi. Ruši. Build time. Jebote, kit. Alenca, ti i taj tvoj kit peder. Ste stvoreni jedan za drugo. Ja, kill me. Fuck, killa me. Yes. U isto vreme smo ubili jedan drugog. Si vjerao ti to? Ne. U isto vreme smo ubili jedan drugog. Motherfucking animals. Prc. Svinja. Jedna Pepa prase. Ubio sam Pepa prase. Pepa prase. Jedna je Pepa prase. Da skakari, Opet kako je Pepa prase. To Pepa prase. Ja opet na prase, ali je glupan. Pa to je noob od Pepe. To je noob od praseta. Znači prase da ne zna da igra Minecraft. Pa to je onda Pepa prase. Pederu, idi u bitku. Idemo. Tako klunem. fuck. Ljudi killali me. Pepa prase, ubi Pepa prase. Yes. Ubio sam ja Pepa prase i ona me ima isto vremena, da? Pepa prase je govno od praseta. Glupo prase. What the fuck? Pepa prase, spremite drum. What the fuck? Viš kako hakuje? Crkni Pepa prase. Pepa prase. Crkni Pepa prase. Ko je pravio ovaj jebeni zid?
Jebem ti zid. Strelj Alex u njega. Yes. Crkni Pepa prase. Ubio sam Pepa prase. Idemo još nekoliko partije. Zadnji kill sam izveo. Sam pro s ovaj kit. Ja ću da uzmem ovog ventilatora, infilator. Ja samo u koji tim budem, brate, šta ja biram? A da? Nego? Ja sam u crveni. Ja sam u crveni. Okej. Ja sam isto u crveni. Bravo. Idemo još, koliko će, ajde još 2 rundi, to je to. Ne. Pičko na 3 runde. Ne, Isti si ko moja baba. dobro čuti. Ne, prijatelju. Gledaj, ti si ko si tička. Baci pet. A to? Trolujemo nekog youtubera. To je neko ludo dete. Daj! Bre, kilo sam te bre, first blood. Brz. Sad ću te jebem. Bre! Jedna je kurva. Kurva hakuje. Ova kurva hakuje. Jebem ti kurvu. Nije ona ne hako, nego si ti noob. Kuraca, a kako si ti malo pre svoje me pričao? Kurva hakuje, hakuje. Ja, fuck! Kilo me Frankie. Ko je sad nooba? Ti! Nije nego si ti. A koji zove first blood? A ko je izvao first blood malo pre? A ko je sad? Ti? Pa onda... Kurva, crkni. Ubio sam kurvu. Crkla kurva. Glupa kurva. Čuti, nemam tako da psuješ bre. Jebem Sram ti te bilo kurvu. tvojim godinama. Ja sam Ansa stariji od tebe i zato mi jedi govna. Nekoliko mjeseci. Ipak sam stari. Jebem ovu kurvu nuždu. Fuck. Sad ću morati da izvedem kill. Fuck no. Jebem ti tvoju kurvu, Aleksa. Znaš, ti se tvoja kurva. A gdje si ti noobu? Izvini, molim te, ja ne pričam sa noobovima. Dobre, kilo sam te bre. Ne mogu niti šniclu da jedem od tebe, pičko jedna. Zato što si noob, pa gineš. Pa ja jedem hranu. Neću da jedem, neću. Jebem ti šargarepe i salate i hleb i šniclu i sve to. Neću izjedem sad ću te ja bijem. Uskoro. Idemo, šta bilo Marko? A puši kurac kada pa nemaš hakera u svoj tim. Ajde još 2 partije, to je to. Ti si opet u crvene. Pa nisi, fuck, što nisi u crvene da te bijem?
Kuži kurac. Da opet izvedem first blood na tebe. Ideš novo, a? Idi govno. A sad ću ovaj baš da imam. Jebem ti mater! Šta bilo? Šta te briga? Prostitutko. Ćuti malo, stvarno ćuti. Ćuti, Nubu. Ćuti bre Sara! Izvini što ovako kažem vam ćuti. A gdje je first blood, Aleksa, a? Fuck. Eno Pepa prase, ubio sam Pepa prase! Što mi smiješno ona Pepa prase. Ona kurva. Što mrzim čim dobijem slovnes. Nećeš, ne, sram te bilo. Kilite. Šta ih ubijam redom? Pa ubim jedan. I mene jedan iz leđa me napao. Ja sam ubio četiri da... Jebem ti stvarno više neću da jebem. Jebem ti hleb. Pepa prase! Gdje? Mi smiješno ta Pepa prase. Ne Pepa prase. Brate, jedan mi lik ulazi u metu i samo ne mogu da pogodim od njega nikog. Nemoguće. Šta bilo? What the fuck? Stvarno uvijek jedan isti lik ubija, da li on pa ima sad neki ovim bot. Build time. Schmutzbein, Mutschbein, Schmutzbein, 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 Schmutz. Ubij tu Pepa prase. A nisam ubio Pepa prase. Jebem ti Pepa prase. Glupa Pepa prase. Di, kako me jedan ubio? Ubila me Pepa prase, 100%. Pepa prase se zove nekako Testi, ne, Tetsi. What the fuck? Nisam sigurna vremena svake maco. Ja to pičku jedna. Ubio sam Pepa prase. Fuck. Jebem ti Pepa prase. Fuck, kilo me neki Matev. Ubila ti Pepa prase, eto ko te ubio. Ubiću, ovaj lik stvarno kako je. Kako tako brzo pucaju te? To je nemoguće, odarco. Ludno sam kilo jednog, brat, udario sam ga. Idi u kurac, Aleksa, ja taman da ga ubijem i ti mi letiš u metu. Dobro, dobio sam strele, bre. Lak si meo. Još jedna kurva. What the fuck, ovo je Jelano poleteo. Opet on je haker. Ubili smo hakera. I ljudi, znači, koja pobjeda, ljudi moji. Čuš se ko moja baba čim jede makarone. E pa ljudi, ovo je sad zadnja partija, sad idemo još jednu, to je ta zadnja. I očekujemo pobjedu, ljudi. A ja sad neću luk, nego ću sa mač ovaj. A kasnije? I
Ja sam u plavi tim. A ja hoću crvene, neću plave. Da. Ali koji budem. Znači plave sam. Kurva! I Pepa prase. Gdje si ti? Evo me, tu sam. Evo me, pored tebe sam. A ti si u crvene. Nisam, ja sam plavi. Nisi. Imam plavu bunu. Ne seri. Ne laži. A? Ne laži, vidim te. Imam plavu bunu i vem te kje na moju grupu, ne te vjera. Vidim te, ajde ne psuj se. Ups. A, ni šaniš me, pičko. Ne. A gledam on mene lik. Je, a nisam ubio tebe, ubio sam jednog pored tebe. Pepa prase je ispod mene. Ali dobro, sad ćete vi da pobedite pošto imate hakera jednog. Nije hakeri, neko sam ja ubio već 4 odjednom. I to Aleksa nisu hakeri, nego si ti samo noob. What the fuck, lik vama poleteo! Ma bre poletao, vidio sam kako. Evo, I imate to ovako kako poletao i ovako se vrti u krugu dalje. Imate vi haker u timu, jedan Kristijal. Nije, imate jednog hakera koji je sad poletio. Znači vidjeli smo ga i ja. Evo, su ti ovo hakeri. Evo, to... A! Evo za 5 minuta! Samo da završimo! Bravo, kilo si me. A dobro, šta prvi kill? Ti smešan, brate. Sad ti je, brate, mnogo nekako bio smešan. Ti ideš ovako trčice u njeno debu. Čekaj, Hapso, nemoj da igraš, znači nemoj. Nemoj si pička, nemoj. Ti, kakav ljudi kill. A? Znaš kako sam kilo jednog iz vašeg tima. Baš odija. I to ima oko 15 metara da sam bio daleko. Samo 15. Vi Možda i više. jednog hakera zove se nekako na M. Evo ga Ali. Koji haker, brate? Ovaj Kristal. To ti nije haker, nego si samo ti noob. Aj si klademo i to si ti rekao za njega. To si ti rekao za mene. Tako. Ne, nisam rekao da si ti haker. Ne, nego si ti rekao da sam ja noob, a on nije haker. Jebem ti mog makćeva. To je li stvarno hakuje. Imam i svedoka pored mene. Jebem ti mater. Aleksa! Ajde brzo završi snimanje. Ajde brzo. I evo ljudi, Čekaj za 5 minuta. Ja! Pa dobro, dečko, ne završavate mi period. Ajde ti snimi, idem ja. Evo ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Like, subscribe and share. I čao!